ولم يغلد الكوفيد غان البلان يجينيكات يخسر السن خاص ما بدنت استخدمت نقال اسمي طفن وليد نقيش دي الجزائر راه نسيت فلاس باللي لما كنت يتسكي الماك ويتهكي من طونطا كنت نسيد ورجين يديوسس قرينا غير ولكن نخدم انا طونطا غنخدم كلام يخسرنا و كعدان فلاس خدم ناس اين ورنلاق وينفيد ذوك البروسيون سمي قاعدة ميا بروسينيوم سمي قاعدة يون الجوج ويدير لونكيت ديال دا شو نقدران دا راكيس باش الباطل يعدان غاف وليد نقيش مي دا عدي غادي كمل شي طاح الزاف يساد 1 نوفمبر 2021 سمي تلف الكوفيد اماكن الغشيم وغال سيفردان le 22 à partir du 22 avril février 2021 بدات تفرن ديال مزاد داكيت غالي فردان لحون ذا شو le 20 افريل ثمول تقبيليس فغدا يونو مزان سي غريد لماك يدي سولن يوكل 20 ديفرير هذه اليوم ذاس اغلنا ونتقبيليس و هكان دا سنين عسكريوان يعدقان دي بوليسات الجدرميين يوكن وتسجلنا راه تيكلي مديلي تقارا تيكلي سلاد ذكيمير من الناس سلاق لما كان يغال ذا تيروريست يغال دار برعب سوفغن العجب نانك بوندي وناكني ودحدوح ينيس باللي نكوني نشارجيت نوكليتي وكن ذا ديال السلاح وسعر نكيني 186 مليار الناس نمرو كنسير 186 مليار سيلا غا كل الجزائر غا كل مينيستير لا ديفونس وكل الجزائر خاطر غاف اللي تقبيليس غنصرف كنيلاق ولكن نزمر ونسخ الجيرانه ذوك نصرف اي سفن دوال ذاك كان اريتين امدانا لنا ياسن شقرويتنا سفن امدانا ولاش بوين دا دحدو حاجه نيكات يتوسن ذاك دا مكوار مسكين من ولا كان بون روح بنتي ديال الحبس يتوحبس 8 شهور قبل بنتي دي وكن هادي غادي قبل لما كان اديني بلي نكون يومي في سنان روح هذا داول السلاح وزرار ما يدار غيموت فورا ما بديت تبان راكويت وزد سرحنا راكويت خاطر ما لا وسنغينا ما سرحنا سيد هادي نيتيزت غادي يقيم البدا دي الحبس تورا le 18 avril le 18 mai 2021 à Gourmbad le Haut Conseil à la sécurité de الجزائر يقاد ذاك نكوني نغال دير برافن سور كال باز بوشو السبان بوشو الساسي في فنان اولا كيني كاتولاش لو 10 جوان خدمن ديون القانون قرناس لوردونونس دو 10 جوان عندها لاركات رناند بدلناس في الارتيكل 87 بيس الكود بينال عندها وين يلان ذي الماك يغال دار براب يبغون نغيمس وين يحملن تقبيليت وين يتسنغن غا تقبيليت وين يتسنغن غا فيسا ذني في تقبيليت يلق هذا يغال دار براب الكوفيد يغالد ونفن يسمو تقبيليت تمتاز لا شو جوست ابراي لوردونونس كينيكات توالى عام السولند خمسة دي مضبرن هكا كينيكات دي عقالن بوديس الحين في الوفان دي ثمود تقبيليز بوينتن غا الحبس ونكون يوم يبغى يدوال ذاك كان اتهكين اسنفار اميك راه غرن الشيطانات نكون يوم الشيطان وزرار اميك راه غرن كان الشيطانات ارميم ذي 9 ذي غشت لو 9 اوت والعام استربقن ثمور تقبايليت ستنس عدان 150 مكوان اللي شعلن تيمس
كوكن عطاس سيمكوان ويرنا ذي مكوان أندا ويتصوضر ومذان هادشي الساغدينا عدان لي زيليكوبتر عدان لي درون عدان لي زافيون الاثنين ولان لي يسرداسن دي الغوافي يكشعلن سيمساكينيكات اما افيك دي كابسول الفوسفور ناغ افيك دو لازير مان تسترغد تموت تقبيليت سوغال ذا فرنو تبس و الجزائر توكيم يوكن ثيمورا هادشي دعاونت يمكن نسخسين تيمس ونوثني تمسخيرن ستمس هداوين الهليكوبتر غادي يجمعنا مان ما راه يدير في دمان هذا اللي دا ساونا زنديفرو وغادي يروح سوا ديزون اماكن غادي يستعمل غادي يروح غادي يسخسي تيمس نتايا كينيكات اللي كذا كويس كوكن مقر الثالوث وفاند اميك سيون وملان هاد محون نغا هاد غمناكو اين يضارون 500 مدن ذا قبايلين 500 ذا قبايلين يقموسن رغان دي مدورن يونور دي هدار فلاسن نغان جمال بن اسماعيل دي لارغان سيرتن في نغان سو سون دي اجون دي سيرفيس الجيريان في فيديوتين لن تلسع كل شي باند دي فيديو سينيا ce sont des agents du service algérien et رانتسيد غف ثمود تقبايليت سوا لام دا شي قدران نغنتدخلوا فرقون لا بوليس تراول نغتجات إمدانا إلي سيرفيس يوكناس نغن إميت نغن ذكرم تيدي يموت غير برا والسوناس السوناس اللي صنصو قبل يوكن أدي يسهل يتمرغيوت إميت خدمنا كاكينيكات يظهر هاد العجب نتسو اكو أين يموتن نتسو اكو أين يرغان تدرين يرغان أكين ملانت هدر بحال غف يون ويا كاينيكات تيمنغيوت جمال بن اسماعيل ذا شي المعناس لي تزوارا أدافن تسبا يوكن إمغناسن لماك نغ ماشي لماك نتقبايلي ذاك الملان أثناوين الحبس وسنسبيبن أين خدمنا راه بعدا تيمنغيوت جمال بن اسماعيل تيسناس أذتشون من يمدانا ثيمس وذا هدر مكان غف من غيوس كيون الصرغن ديال 4 تيرسن أبروسيمي عدا 107 مدن إلي نديم يقعدان دي الشرع سعدانتن دي يومين دي سين وسان 107 مدن سعدانتن دي سين وسان وزمرنا راه ميم با هاد بلاصين يون ووال ياليون ديك السنة ديني يون ووال حكمان سوين حكمان 54 قبلانا كونداني امور اللي يتكير من كينيو وزرا غير يغار إلا قايد فهمنا راه الساكينيكات خاطر مازال فهم غالا سير لا باز دو كوا فاش باش يلساسي في تبنان يوكلني كينيو هذا تيدارن في اليوم مي ماشي دا قاروي يغاضنا يوكل كان داو ندينير باللي ثالث تاكي مرة تسالتيت ماشيد دايم يظن إني تنغان دونك وفن تسبا جمعناك إمغناسن نتمر تقبيليت كوندانينا عطاس سلحبس 54 ملانا سلموت إهن تعدى الجزائر جوست أبري دي ليكزامان بيريوديك يونيفرسال إدي ضرون دي الجنسية دوكلن نقبلي ثنيد ديالنا دي جنيف عندها أنغلاف نتقدم من الجزائر زوين ويساعد راه أولا يوكن أدي ثبورت يساعد قال يعدي سلفطل تخدم الجزائر اللي ثمور تقبيليت ناس
وكينيكات سي جوست ان برومي جيجمون مازال جيجمون اون ابيل جيجمون اون ابيل لديت لو 15 اكتوبر قاعدان لو 15 اكتوبر ديكريتين داكن صبايطر افي كلو تدير إمذانون وزرمرا دا شي قدران داخل لان كان إنغماس نسن نثنين ردينين أين تبغى الدولة ماشي داين يضران ستيدت يوكن أين ردينين ذي البط اللي عدا في اللسن يمحباس ودي تفغارة غربرة ويرنا لان يبوغا توصن يمستنن ميد سولن العدين دي شرع نوث دي استماد نسن يوكنو تسيلين راه ارثما المحبس سعدينتن بنتنيد منوطي وكيدي شاف ذي العيفان قران سعدينتن 23 قمذانا ذي قواس يستمع يسمع دي ثمورا ندير لا وزرف ماريلين لي كريمينال ابروسي نسن يا ليون يتغيمن شهرين ثلاثة يوكن ذا دفنك السبا يفين غضنا ماكينيكات ما تسين غالا يبوشو لا بسيكولوجي بوشو العقلية يسعى يسيد يبوين يوكن ذي خدمايا أثان سبدند 160 يمدانا يوكن ذا دين دي الشرع يعدى حكم سلموت ومن بعد ما حكم سلموت جوج تاكيديكات يتخدمن تزبرغ ديني أرسم أنويك نغان جمال بن اسماعيل نورمالمون أبروسي يتوخدم يوكن أدفان تفاس un procès est fait pour la lumière, pour faire la lumière sur le véritable assassin. ماشيد 38 قمنا نغ 43 بيسك لنا 5 نظام يجي تسكير دايما كينيا أنوا ديك السن يقنغان ذي دوني ثمرة تسرنتيد غافين ينغان وياض زمرنا ثنا كوزين دو كومبليسيتي بلي فكان افوس المعاونه نغ ود فكينا راه افوس المعاونه وين يتغان وين يتوالغان حضر ناس هي كينيكات وكذا بروسي وتحكم ضرا 38 قمذانا الا ندينا دي الشرع سلموت ونغينا راه 38 RSA, la question, jusqu'à aujourd'hui, la question de savoir qui a tué Jamal Ben Ismaïl n'a pas été posée par la juge qui a présidé au procès. La seule question qui a été posée à tous les inculpés, c'était est-ce que vous êtes du MAC? Si vous êtes du MAC, vous êtes coupable. Voilà la seule vérité. Donc on a fait le procès du MAC, mais le MAC c'est la Kabylie, on a fait le procès de la Kabylie. Et bien sûr, تسروى الأربع نثيرة في تسران والأربع نثيرة يغال ذول نتموت تقبيليت السا. أما سميو يدي روح الجنرال ماك معهم ياك تسربعتيس بور اكرازي لا كابيلي الاربع نسيرة يقلان تسعساس تنقروس العناية نتموت تقبيليس إيه هسا سيمبوليكمون سود مزامول الاربع نسيرة نيو يقوبلن فرنسا يبغى نظر زنا الساقي ديالنا كي تيوكن واستقبل على الجزائر تموت تقبيليس الأربعة نسيرة أم سموث قبيل مرة زير كازن تيلاوين قيصة ماشي دي قتالين
ويا بندنك زرانا يا جنيكاس إمدنا دغفيا. Ce procès a été un procès politique et non pas un procès criminel. Et moi, je me pose la question. D'abord, au ministre de la Justice. Est-ce que vous êtes sûr d'être un ministre de la Justice et non pas un ministre du crime? Regardez-vous bien dans la glace. Vous êtes le ministre du crime. Vous n'êtes pas là pour faire la justice. Vous êtes là pour servir de crime. Et un crime raciste contre le peuple kabyle. Un crime contre la liberté. Un crime contre la démocratie. Voilà ce que vous êtes. Pourquoi, lors du procès, Aïrar, dès le procès à Guinéaz, إمي دبوين ويدي حضرني ميرغان جمال بن اسماعيل وبوين ويدي حضرنا لهم أيغر ولاش لا بوليس ترول. Pourquoi il n'a pas été appelé à la barre? C'est à elle d'assurer la sécurité du présumé prisonnier. Pourquoi la police ne l'a pas protégé? Elle n'était pas nombreuse? Il n'a pas d'armes? C'est quoi? C'est la police qui est coupable. D'abord, de non-assistance à prisonniers en danger. Prisonniers, pas assistance à personne qui est en liberté. Non. Il fallait faire le procès de la police. Comment se fait-il que la police ait permis à la foule de tuer un homme qui était sous sa protection, dans son fourgon, dans son enceinte policière, dans l'enceinte du commissariat? Ce procès est une mascarade. Pourquoi ceux à qui des condamnés on a fait signer des déclarations sous contrainte par la torture et qui l'ont dénoncé lors du procès, pourquoi il n'y a pas de suite? Pourquoi on n'a pas tenu compte de leur avis? Pourquoi on n'ouvre pas d'enquête sur la torture? Pas dans les commissariats. C'est surtout auprès du DRS, des services de renseignement, des services secrets, des services politiques algériens, des services militaires politiques algériens. Pourquoi il n'y a pas d'enquête sur le phénomène? Pourquoi les intellectuels algériens se taisent devant cette énormité? Pourquoi les élites algériennes sont castrées? Il n'y a plus de dignité chez ces intellectuels algériens. Il n'y a plus de dignité chez ces hommes politiques. Ou c'est parce que la Kabylie pose problème d'indépendance que tous les crimes sont permis contre elle. C'était exactement la même politique que menait la colonisation française en son temps contre les Kabyles. Cela n'a pas empêché la France de partir et cela n'empêchera pas la Kabylie d'avancer vers sa liberté.
Parce que ce n'est pas la répression qui vient à bout de la volonté et de l'aspiration des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais le dialogue. Une démarche de démocratie et de liberté. Toute autre démarche n'aboutira strictement à rien. L'institution judiciaire est mise à genoux par des militaires. Honte juge qui obtempère et condamne des innocents sans preuve. C'est une justice croupion. Tout comme l'ensemble des institutions politico-sociales et administratives algériennes. Les tribunaux algériens sont des abattoirs où l'on sacrifie du kabyle, sans aucune forme de procès. Je m'adresse à la juge de Darbeïla, qui a dirigé les procès de la Kabylie. Êtes-vous fière, madame, de votre travail, de votre sale travail? Condamner des dizaines de Kabyles, dont 38 à mort, n'interpelle-t-il pas votre conscience? Et d'abord, en avez-vous une? N'avez-vous pas honte de condamner sans preuve? Votre rôle premier était de faire la lumière sur un crime. Je vous mets au défi de nous dire aujourd'hui, après votre procès, qui des 38 condamnés à mort, qui des 38 personnes que vous avez condamnées à mort était l'assassin de Djemal Ben Smaïl. Chiche. Dans de tels cas, vous auriez pu demander un complément d'enquête pour ne pas les avoir sur votre conscience. Comment avez-vous pu auditionner 23 personnes par jour pour juger un criminel? Il aurait fallu faire le tour de sa personnalité, de ses motivations et d'établir sa responsabilité de manière factuelle et preuves à l'appui. Vous et tous les juges qui ont condamné des Kabyles n'êtes que des lâches. Vous n'êtes que des lâches qui obéissent aux ordres et qui ne jugez pas en conscience. J'ai vraiment pitié pour vous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est par vous que l'injustice prospère. Mais demain, ne pensez-vous pas que ce sont vos enfants qui feront l'objet de telles injustices que vous êtes en train de prononcer maintenant? Ne pensez-vous pas que c'est vous-même qui, par vos décisions d'aujourd'hui, votre aplaventrisme devant les militaires d'aujourd'hui, le pouvoir militaire, n'êtes-vous pas en train de dresser la potence pour vos propres enfants de demain? Concentrez-vous, méditez sur le sujet. Tous ceux qui ont servi ce pouvoir ont été jetés à la poubelle. Ne croyez pas que vous allez gagner du grade. Et puis, quel honneur à gagner du grade en ayant la conscience sale. Regardez, Sellal et Ouihia, qui avaient leur responsabilité dans la mort de Kamaldin Fkhar, qu'ils avaient jeté à tort en prison, ou dont ils ont été complices en tous les cas. Ils étaient au pouvoir au moment où il a été arrêté, avant de mourir,
en prison. Ça pourrait être votre tour, un jour ou l'autre. C'est vrai, si vous n'êtes pas kabyle, vous pouvez vous dire que vous serez toujours rescapé. Mais une fois que les Kabyles auront leur indépendance, c'est vous qui serez offerts ensuite. Et vous, M. Tebboune, je sais que vous n'avez aucune conscience. Vous n'avez jamais été quelqu'un d'autre qu'un vulgaire exécutant des basses besognes et un obéisseur aux ordres. Y compris aujourd'hui, vous n'avez aucune latitude pour prendre la moindre décision. Vous êtes une marionnette. C'est un secret de polichinelle. Ne vous gargarisez pas de mots. À votre place, peut-être que je me suiciderai avec tous les crimes qui sont en train d'être commis en votre nom. Vous voyez toute la contradiction qui est la vôtre. Vous avez demandé, la vidéo est là, quand vous disiez il faut que la France nous livre le chef des terroristes, c'est-à-dire moi. En quoi je suis terroriste? Si j'étais terroriste, je passerais mes nuits à préparer des complots, à préparer des attentats, à acheter des armes, à monter des cellules de commandos. Je passe mon temps à composer des musiques. Et je vais vous dire, je fais plus de musique que de politique, y compris maintenant. Si j'étais terroriste, je ne passerais pas mon temps à produire de la culture, c'est-à-dire à essayer d'enjoliver la vie, de la rendre belle, ne serait-ce que par les sonorités, par les notes de musique. Mais vous venez de dire que Hamas n'est pas terroriste, avec tous les malheurs qu'il a occasionnés, avec tout le sang qu'il a fait couler. Vous avez dit que quelqu'un qui se bat pour la liberté de son peuple est un résistant. Eh bien, c'est moi le résistant. C'est le MAC le résistant. C'est un mouvement qui n'est pas terroriste, un mouvement qui est ancré dans le droit et la raison. Un mouvement qui n'a pas peur de vous affronter et d'affronter votre injustice, qui n'a pas peur de dire que la Kabylie doit être indépendante, que les Kabyles sont un peuple digne de liberté. Mais vous apportez votre soutien à de vrais terroristes et vous accusez des pacifiques hommes, des femmes, de terrorisme. C'est le monde à l'envers. Vous nous dites juste que le pouvoir se permet de qualifier qui il veut de ce qu'il veut. Ça, c'est ce qu'on appelle le fait du prince, mais vous n'êtes pas le prince. C'est le pouvoir qui est le prince. Suite bonne. Lavez votre visage, comme on dit en kabyle. Sirdouzmi. خضر مانيك ديال المليون زرا بلي تصدق بيليس تبصلايا تمازيغ وليو انواع اذا براف ذنك نغد كتش ذ حماس نغد نكليو ثمور تقبيليس بغونا غقيم اتاويتي للينس السان غزكا كراب باينين خدمة السا داينين نزرع داين ردي مغينا زكا يثروى تقبيلي ثرا يديرن دي تلويث ياك تسللي
نكوني نطفن كان الشيخ حداد كنت فضمان سمار. Il n'était pas algérien. N'essayez pas d'algérianiser Fadman Soummar et Cheikh Haddad. Il s'était battu contre l'Algérie coloniale. Et pour la Kabylie, l'Algérie reste coloniale. Tant que la Kabylie n'est pas indépendante, la domination algérienne restera une domination coloniale. Donc, pour résumer, le procès de Larvan et Sirassen était un procès de la Kabylie, tout simplement, et de son aspiration. C'est même un châtiment, une forme de châtiment contre l'aspiration du peuple kabyle à son autodétermination. L'assassinat de Jemal Ben Smaïl n'était que l'arbre qui voulait cacher la forêt de l'opération Zéro Kabyle et des incendies criminels. L'opération génocidaire, c'est un génocide qui a été tenté à travers les incendies de Larvan Sirassen, de toute la Kabylie, et surtout l'affaire de Jemal Ben Smaïl n'a été qu'une forme de diversion pour oublier les feux en Kabylie et voire même livrer la Kabylie à la vindicte algérienne pour dire que les Kabyles sont des racistes. Non. Les Kabyles aiment tout le monde. Ils n'ont aucune haine envers quelque peuple que ce soit. À commencer par les Algériens. Nous disons juste que nous ne sommes pas des Algériens, nous sommes des Kabyles. C'est la force coloniale, c'est la guerre, c'est la défaite militaire, parce qu'il était disproportionné, les forces en présence étaient disproportionnées entre la Kabylie et les forces coloniales françaises. Voilà pourquoi nous avons été de force intégrée dans l'Algérie. La Kabylie a de tout temps été indépendante, aussi loin que l'on remonte dans le temps. La Kabylie était indépendante. En tous les cas, ces procès-là, ce procès-là et ces condamnations-là marquent un jalon très important de notre histoire, de notre résistance. C'est un pas de plus de la Kabylie vers son indépendance. Vous nous donnez les arguments, vous nous donnez la puissance de l'argument pour aller un peu plus vite vers notre indépendance. Mais ces arrestations, ces tortures, ces condamnations injustes, vous ne les emporterez pas au paradis. Nous sommes les agents de la liberté, nous sommes les enfants de la liberté, nous sommes les vecteurs de la liberté, nous sommes les instruments de l'indépendance de la Kabylie. Et nous la réaliserons, cette indépendance. Comme si le fait de nous avoir brûlés en 2001 ne vous a pas suffi, vous avez remis le couvert cette année. Vous cherchez quoi au juste? Que cherchez-vous? Que les Kabyles fuient la Kabylie pour faire de grands remplacements? Pour pousser les Kabyles à vendre leurs terres et aller ailleurs et laisser la Kabylie aux autres? Anéantir la Kabylie, c'est ça que vous cherchez. Et d'ailleurs, on le voit, particulièrement depuis septembre, les incendies tournent particulièrement autour de Vgaïs. Pourquoi? C'est uniquement à cause de la mine de Tel Hamza. Et le fait que les feux vont jusqu'à
Capsigli et Saket, cela veut dire que toute l'assiette de la vallée de la Soumam, à partir d'El Qsar, je dirais même à partir de Sidi Aïch, jusqu'à la mer, est concernée par le gisement de mines, de zinc, de plomb, d'or, d'argent et de terres rares. Voilà pourquoi vous allumez les feux. C'est pour qu'on vous laisse tranquille pour exploiter ce gisement. Mais ce gisement appartient au peuple kabyle. Et même si la Kabylie est indépendante, la Kabylie n'accepterait pas d'exploiter ce gisement au point de détruire une ville millénaire, historique, comme Vgueïs. Vgueïs est un joyau de la Méditerranée. Et exploiter ce gisement voudrait dire qu'il faut détruire Vgueïs. إقبايليين تقبايليين وزدوزو ثلا كالنون ورقل ثلا ديس بورس ميثوغ ثمس سختيست ولي ثم كلا تخدم متاع الساست يوكدا توالي موكس فرغاين السادة أديفان كلش نكيدي ستيما ديو سير الواجب الواجبينو ذاك كان سودسيوين تيغرا غلادين لي زانستونس انترناسيونال تسيد يغرا نسيوض سواغيت يضران زوار فقدايليم ياكو ذو سير بين اسم تلاليم ياكو تيموننت كونوي ذقول كان تعسست الهم المعاونة الهم ضبر في قريد ونا مكالتي اللي تعسست سلي كاميرا سلي سمارت فون ستيليفوني واس وليس ام كالس على خدمم ولكن وين يبغى ندي هادي صراكرا هذا ديفان سخيلون يغرف انا كنت تعداي في لاسن الشده غرف قبايلي ولا ننسى أليس عداي الشده ولا يتخلص السومه نتللي نسدوزكا وقيل ديال الحبس ذو السان يسني صوات قعن يقبلنو نتي لينا وسن نتسجرا عاود تسن أكل ملان وفرحة وسناقيم ولا غويز دي فغن سي الحبس يفك الحبس في اللسن وغالن الزعامة قبل نتدي دي سودري نسن ذا الزعامة سسون دي هيرو هيا كينيكات يفقند ذاك نغر فقبايليم يزرع ذا شوي السلام وذي نوان لكن ثمود تقبايلي تتسوسن يغلطن حليم النسن قبل أديليت سفرانين ونتفوطي يرى سيتورا il y aura 0 votant en Kabylie أويثد ليكوبتيرات أويثد الغاشيون سي ثمورا النظام مي ثمور تقبايلي تفوطي يرى نمسفهم نكوني نتدو على بزاف ما يكون ويكزم تغدا بريديهم يستمع يتمع جاكون ذي ثلويث